Ku mugabane wa Afurika uramutse ugiye kuvuga ku gisirikare, inyeshyamba, ubutagondwa, kurwanya abakoloni n'abampatsi ibihugu, ntiwasoza utavuze kuri Rusake yirabura, The Black Cock, umugabo wamenyekanye ku mazina ya Jonas Savimbi, ariko amazina ye bwite ni Jonas Mariheiro Sidonio Sakaita Savimbi. Yabaye umunyapolitiki, umuyobozi w'inyeshyamba ndetse wanashinze umutwe wa UNITA umaze imyaka myinshi uhangana na politiki ya gikomunisiti y'abanyeportugal bakolonizaga Angola, ndetse uza no guhangana bikomeye na leta yafashe ubutegetsi bw'abakoloni bari bavuye muri Angola. Yakoranye bya hafi na leta zunze ubumwe za Amerika, azifasha guhangana n'ikwirakwira rya politiki ya gikomunisiti muri Afurika mu gihe cy'intambara y'ubutita. Ariko iyo Amerika n'ubundi byose byarangiye arifashije leta ya Angola kumwivugana, nk'uko ikunda kubigenza ku bandi benshi bakorana nayo hirya no hino ku isi. Savimbi yari umugabo muremure munini wirabura w'ibigango biteye ubwoba. Yahoraga yambaye impuzankano ya gisirikare, agahorana amasotera ku itako, ndetse agatereka ubwanwa bwinshi bwatumaga bamwita Rusake, agatereka n'umusatsi mwinshi. Ntabwo kandi yari inyeshyamba y'inkandagira bitabo, kuko yari umwe mu nyeshyamba nkeya zabayeho ku isi zari zifite impamyabumenyi zitandukanye kugera no ku rwego rwa PhD. Reka uyu munsi tuvuge kuri Jonas Savimbi n'uruhare rwe mu ntambara zo muri Angola, intambara z'umutwe wa UNITA, kugeza no kwicirwa muri ambushi ku makuru y'ubutasi yatanzwe n'abanyamerika bari basanzwe bamukoresha mu nyungu zabo muri Afurika. Ngo uhaye ikaze kuri Bomba 250. Kubakundaga ibikorwa bye, Savimbi ni impirimbanyi yarwaniraga impinduka muri Angola, naho ku bataramukundaga ni inyeshyamba yari yarazengereje leta n'abaturage ba Angola. Ariko Savimbi ntiwamusobanukirwa binyuze mu kumwita intwari cyangwa se kumwita umugome ruharwa byonyine. Inkuru ya Savimbi n'intambara ze muri Angola niyo sura y'intambara y'ubutita muri Afurika. Ubucuruzi bwa diyama butemeye nk'imwe mu mpamvu yamugize igihangange hamwe n'inyeshyamba ze za UNITA, ariko inyuma ye na leta ya Angola bari bahanganye, hakaba guhangana kwa bampatsi ibihugu ariko barwaniraga ku butaka butari ubwabo. Ese ubundi Jonas Savimbi yari muntu ki? Kandi se kubera iki intambara yo muri Angola yabaye imwe mu ntambara karundura zamennye amaraso menshi muri Afurika? Jonas Savimbi yavukiye muri Angola mu 1934 mu gihe cy'ubukoloni bw'abanyeportugal. Yize amashuri mu bigo by'abakoloni, nyuma aza no kubona amahirwe yo kujya kuminuza mu ishami ry'ubuganga muri Portugal, kuko muri iyo myaka abana benshi bahabwaga buruse zo kujya kwiga mu mahanga, bazihabwaga mu mahanga y'abagakoloniza ibihugu byabo. Ageze muri Portugal, yihuje n'abandi banyeshuri b'abanyafurika bari bahuje ibitekerezo by'uko ubukoloni bugomba guhagarara muri Afurika. Anatangira kugaragaza byeruye ibitekerezo bye by'uko Portugal nayo yagombaga kuva muri Angola. Ibi byanamuviriyemo gufungwa na polisi y'igihugu cya Portugal inshuro zigera kuri 3. Abona ko adashobora kuzarangiriza amashuri ye muri icyo gihugu, ahita ajya kwiga muri kaminuza ya Freiburg mu Busuwisi. Muri icyo gihugu niho yize kugeza mu 1965, ahavana PhD muri politiki n'ubutabera. Savimbi yahoze mu ishyaka rya MPR, aza kurivamo agiriwe inama na Mzee Jomo Kenyatta, ajya mu rindi ryitwaga UPA cyangwa se Union of Populations of Angola. Iyi UPA yaje kwihuza n'irindi shyaka ryitwaga PDA, bakora ishyaka rikomeye ryitwaga National Liberation Front of Angola cyangwa se FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola. Aza no kugirwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri leta yakoreraga mu buhungiro. Iryo shyaka yarivuyemo yerekeza mu Bushinwa mu 1965, aho yari agiye kwiga amasomo akakaye ya gisirikare, ari naho yamenyanye neza uburyo bw'imirwanire bwa guerrilla, ubwo Mao Zedong yakoresheje yirukana abayapani mu Bushinwa, akanatangiza politiki ya gikomunisite. Muri iyo myaka ibihugu bimwe byo muri Afurika byari byaratangiye guhabwa ubwigenge, bigatiza umurindi izindi mpirimbanyi zarimo na Savimbi wari usigaye ari intiti muri politiki n'ubutabera, ariko akanagira ubumenyi mu bya gisirikare. Asoje amasomo ye mu Bushinwa, yari yiteguye gusubira muri Angola agahangana n'abanyeportugal. Mu 1966 yasubiyeyo, ahita atangiza ishyaka n'umutwe wa gisirikare byitwa UNITA, National Union for the Total Independence of Angola. Maze uwo mutwe wiyongera ku yandi mashyaka n'imitwe y'ingabo yarwanyaga abakoloni b'abanyeportugal muri Angola. Ariko kurwanira ubwigenge bwa Angola yari intambara itoroshye, kuko n'abashakaga kubuharanira ubwabo bari baracitsemo ibice ndetse batanahuje imyumvire. Ariko ahanini bitewe na bampatsi ibihugu babaga babari inyuma, bashaka ko igihugu cya Angola kizagenzurwa n'uzashyira imbere inyungu zabo. Muri ibyo bice cyangwa se amashyaka menshi yari ari muri Angola, yose avuga ko aharanira ubwigenge bwayo, ay'ingenzi ni MPLA, People's Movement for Liberation of Angola, FNLA,
National Liberation Front of Angola ndetse na UNITA, National Union for Total Independence of Angola ya Savimbi. Muri MPLA umuyobozi w'iyi shyaka yari Agostinho Neto. Bagenderaga mu nzira za gisosiyaliste ndetse bagafashwa na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete na Cuba mu buryo bw'amafaranga n'igisirikare. Byaje kurangira MPLA ifashe umurwa mukuru Rwanda mu 1975 itangaza ubwigenge bwa Angola, ndetse iryo shyaka niryo riri ku butegetsi kuva icyo gihe kugera n'ubu ngubu. Muri National Liberation Front of Angola cyangwa se FNLA, umuyobozi wabo yari Holden Roberto. Bakoreraga mu bice by'amajyaruguru ya Angola, bagafashwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Zaire ya Mobutu Sese Seko n'Ubushinwa. Mu 1975 abanyeportugal bavuye muri Angola ariko basiga ntawe bashyize ku butegetsi. Hanyuma mu mirwano y'ishiraniro MPLA yirukanye FNLA mu murwa mukuru Rwanda, bahita batakaza imbaraga za gisirikare. Kugeza n'uyu munsi ni ishyaka ridafite imbaraga muri icyo gihugu. UNITA ya Savimbi cyangwa se National Union for Total Independence of Angola. UNITA yatangiye intambara ku banyeportugal irwanya politike zabo za gisosiyaliste. Aba batangiranye imbaraga nyinshi bahereye mu byaro byari byiganjemo bo mu bwoko bw'Abaovumbundu, ari nabwo Jonas Savimbi yavukagamo. Hanyuma bagafashwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Intambara yabo ikaba yarabaye ishiraniro muri Angola mu gihe cy'intambara y'ubutita, ariko iza no gukomeza kugeza mu mwaka wa 2002. UNITA yarwanye intambara y'imyaka myinshi igera kuri 27. Yatangiye ihanganye n'ingabo z'abanyeportugal, bamaze kuhava isigara ihanganye n'ingabo za MPLA zari zaramaze gufata igihugu kugeza mu 2002, ubwo Jonas Savimbi yicwaga mu gico bamuteze. Urupfu rwe inkari rwo rwabaye iherezo ku ntambara yo muri Angola. Savimbi ashinga UNITA mu mwaka wa 1966. Intego ye kwari kurwanya abakoloni b'abanyeportugal, ariko guhangora ubwigenge byonyine ntibyari kuzana amahoro kubera ko abavugaga ko baharanira ubwigenge bwayo batari bashyize hamwe. Uko kudashyira hamwe kwabo nibyo byagejeje Angola ku ntambara y'imyaka 27, ndetse biza no gutuma Angola iba igihugu cyarwanirwagaho intambara y'ubutita muri Afurika. Intambara zo gukomeza ubukoloni muri Afurika Portugal yarwanaga mu bihugu bya Angola, Mozambique na Guinea Bissau kuva mu mwaka wa 1961 zari zimaze gutwara 40% by'ubukungu bw'iki gihugu bwose. Maze babonye bagiye kurindimuka, ubutegetsi burahinduka, bahitamo guhagarika izo ntambara muri Afurika mu mwaka wa 1974, ariko bava muri Angola ntawe basigiye ubutegetsi mu mitwe y'abarwanyaga. Angola yahise itangira bwanga inzira igana ku bwigenge, ariko ya mashyaka n'imitwe yitwaje intwaro bananirwa kumvikana ku buryo bwo gusaranganya ubutegetsi. Batangira gupimana gatuza. Mu 1975 MPLA ya Agostinho Neto yafashe ihene igihebeba ifata umurwa mukuru Rwanda, abanyeportugal bakiwuvamo, ihita itangaza ubwigenge, inavuga ko ariyo leta yemewe. UNITA ya Savimbi nibwo yahise itangira kuyirwanya byeruye kandi ikoresheje imbaraga nyinshi yakuraga mu Banyamerika. Birumvikana kuba leta yarafashwaga n'Abasoviyete, washakaga kuyirwanya yagombaga gukorana n'Abanyamerika n'abambari babo. Abasoviyete bafashaga MPLA ya Agostinho Neto ndetse na leta ya Cuba yohereje ingabo zibarirwa hagati y'ibihumbi 40 na 50 gufasha MPLA kurwanya UNITA ya Jonas Savimbi. Mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitari kwihanganira gukwirakwira kwa politiki ya gisosiyaliste na gikomuniste muri Afurika, Abanyamerika n'ubutasi bwabo bakoreshaga Jonas Savimbi mu ntambara, bakamuha ibikoresho bikomeye by'intambara n'ubutasi bwa hato na hato, ndetse bakamuha n'ingabo zo kujyana ku mirongo y'urugamba na UNITA babinyujije mu butegetsi bwa apartheid bwo muri Afurika y'Epfo. Ari nabyo byatumye intambara ireka kubi y'Abanyangora, kuko ku buryo bweruye yari isigaye irimo imbaraga zo ku migabane itandukanye y'isi. Muri bwa bufasha busesuye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Savimbi yubatse UNITA nk'igisirikare gikomeye, ariko cyane cyane mu buryo bwo kurwana intambara za gerilla. Mu kuvuga ko UNITA yarwanishaga amatsinda mato menshi y'abasirikare bake bahoraga bahindura ibyerekezo n'ibirindiro, bagatega ibice ingabo za leta ya MPLA, bakazirasira rimwe vuba bakongera bakirukira mu mashyamba. Inyeshyamba za Savimbi ahanini zakoreraga mu bice by'ibyaro bya Angola, kubera ko ariho byagoraga ingabo za leta ya MPLA kuhageza ubugenzuzi. Savimbi yigaragazaga nk'indwanyi ikunda igihugu kandi igamije kurwanya ubutegetsi bw'ishyaka rimwe rya gikomuniste. Ariko ibikorwa by'inyeshyamba za UNITA rimwe na rimwe byavugaga indi nkuru itandukanye n'iyo, kuko nta cyitwa uburenganzira bwa muntu zitahonyoye. Uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afurika y'Epfo bahaga Savimbi ubufasha bw'amafaranga, igisirikare na lobbying muri diplomasi, niko rubanda rwa giseseka muri Angola rwahababariraga. UNITA yatwitse ibyaro byinshi,
ikica ntisige n'uwo kubara inkuru kugira ngo iteze akaduruvayo ndetse igaragaze ko leta ya MPLA itabashije kurinda abaturage. UNITA yirukanye abanyangora benshi mu byabo ndetse ubutaka hafi ya bwose mu bice bakoreragamo bari barabwujujemo ibiturika byo mu bwoko bwa landmine. Igiciro cy'ibyo byose cyishyuwe mu maraso y'abaturage b'abasivile bangora bagera kuri miliyoni. Reka turebere hamwe ubufasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaga UNITA ya Jonas Savimbi mu ntambara. Kuva Jonas Savimbi agitangira kurwanya ubutegetsi bw'abakomunisiti mu mwaka wa 1966, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamye zimuhagaze inyuma mu buryo bw'intwaro, mu buryo bw'amafaranga ndetse no mu buryo bwa diplomasi. Twabibonye ko no ku mirongo y'urugamba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoranaga na leta ya apartheid ya Afurika y'Epfo zikohereza abarwanyi bafasha Jonas Savimbi na UNITA. Ubufasha bari basanzwe babubaha. Ariko bigeze mu 1945, leta ya Perezida Ronald Reagan yafashije Savimbi na UNITA mu buryo bwa lobbying binyujije mu kigo cyitwaga Black, Mafort, Stone and Kelly cy'umunyamerika Paul Mafort. Inyandiko zigaragaza ko iki kigo cyishyurwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika $600 by'amadolari ku mwaka kubw'akazi cyakoreraga Jonas Savimbi na UNITA. Ndetse abanyamerika boherezaga intumwa zabo mu birindiro bya Jonas Savimbi byari mu gace kitwa Jamba mu ntara ya Kwando Kubango iherereye mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Angola, aho zabaga zagiye guha Savimbi amabwiriza yo kugenderaho mu mirwano no muri diplomasi mu ntambara yarahanganyemo na leta ya MPLA. Mu 1945 kandi Savimbi yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakirwa na Perezida Ronald Reagan muri White House. Anavuga ko yishimiye uko urugamba rwa UNITA ruri kugenda. Anavuga ko abona intsinzi ya UNITA. Anavuga ko yishimiye uko urugamba rwa UNITA rwari ruri kugenda muri Angola. Anavuga ko babona intsinzi ya UNITA izakangura isi yose ikamera nk'iyifatishije amashanyarazi igaca intege politike za gikomunisite muri Afurika hose. Mu 1990 nabwo Jonas Savimbi yongeye gusubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Washington DC yakirwa na Perezida George Herbert Walker Bush. Anamwizeza kuzakomeza gufasha UNITA yiwe kugeza abahiriza ubutegetsi bwa MPLA muri Angola. Hejuru y'ibyo byose kandi habaga hari n'amakuru y'ubutasi ya buri kanya byatumaga Savimbi arusha ingabo za leta imbaraga kugeza mu 1991 intambara y'ubutiti irangiye, kubera ko abanyamerika bari bamaze kubona ko batakimukeneye, ko yarwanaga intambara zabo z'ubutita muri Afurika, ariko politike za gikomunisite zari zimaze gucika intege. Abasoviyete bari batsinzwe intambara, bivuga ko nta handi ubutegetsi bwa MPLA bwari gukura izindi mbaraga kugira ngo bukomeze politike zabo za gikomunisite. Nabwo bwahise buhindukiza amaso buyerekeza kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. UNITA ya Savimbi yagenzuraga ibice byiganjemo diyama, ikazicukura ikanazicuruza mu buryo butemewe. Aha niho yavanaga ubushobozi bwiyongeraga kubwo abanyamerika babahaga, bityo igisirikare cya UNITA kiragenda kirakomera kirusha imbaraga kure igisirikare cya leta ya Angola ya MPLA. Izo diyama ziswe diyama z'amaraso kuko usibye no kuba UNITA yaricaga abaturage benshi aho yanyuraga mu bice bitandukanye bikungahaye ku mitungo kamere, yanakoreshaga abantu imirimo y'agahato mu birombe bya diyama, ku buryo ngo hejuru ya 50% by'abakoraga imirimo y'ubucukuzi bwa UNITA bari abana bari munsi y'imyaka 15, kandi ngo ibirombe bya UNITA byaguyemo umubare munini w'abana. Bamwe bishwe n'inkoni z'inyeshyamba za UNITA, abandi bicwa n'umunaniro ukabije, abandi birombe bikabagwa hejuru bigahita birangirira aho ngaho, ntihagire n'ujya gusibura ngo abakuremo bavanemo imirambo yabo bayishyingure, ahubwo bagashyingurwa n'ibirombe. Nk'uko bigaragara mu mibare y'umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu Human Rights Watch, intambara za Savimbi muri Angola zahitanye abasivile barenga miliyoni kuva mu mwaka wa 1975 kugeza mu mwaka wa 2002. Abenshi bahitanywe n'amabombe yaraswaga mu bice byari bituwemo n'abasivile, abandi bakicirwa hamwe mu buryo bwa rusange, ndetse abandi benshi bakicwa n'inzara kuko UNITA yafataga abaturage bugwate ikabagumisha mu bice batashoboraga kubonamo ibibatunga, ikabagira nka shield kugira ngo ingabo za leta zitaza kubasha kubatera, kubera ko UNITA yabaga yihishe mu bice birimo abaturage b'abasivile. Intambara y'ubutiti irangiye mu mwaka wa 1991, imbaraga z'ibihugu by'amahanga muri Angola zatangiye kugabanuka, ariko ikibazo cya Angola nticyakemuka. UNITA ikomeza guhangana na MPLA. Mu 1991 impande zombi zasinye amasezerano yo guhagarika imirwano mu masezerano yiswe Baisisi Accord. Zemeranya ko hagombaga kubaho amatora mu 1992. Amatora araba ahanganisha Jose Eduardo dos Santos na Jonas Savimbi. Muri ayo matora Eduardo dos Santos yagize amajwi 49%,
naho Jonas Savimbi agira 40%. Amatora yagombaga gusubirwamo kubera ko abo bagabo bombi nta wari watsinze amatora mu buryo bweruye kubera ko nta wari wagejeje kuri 50%. Hanyuma Jonas Savimbi yumva uko amatora agomba gusubirwamo nabyo agomba kubigiramo akaboko. Aza kohereza intumwa ze, abagabo babiri bari bamuhagarariye mu murwa mukuru Rwanda ngo bajye kumvikana na leta uko bazasubiramo amatora. Ingabo za leta zifata abo bagabo babiri zirabica. Birakaza Jonas Savimbi ahita atangaza ko yikuye mu gice cya kabiri cy'amatora yagombaga gusubirwamo. Akora ku nyeshyamba ze aho zari ziri hirya no hino muri Angola kugeza no mu bice bikikije umurwa mukuru Rwanda. Zirongera zegura imbunda, intambara irarota. Muri iyo ntambara yakurikiye amatora mu 1992, byibuze abasivili 1000 barishwaga ku munsi muri Angola. Ibisasu bitegwa mu butaka byo mu bwoko bwa landmine byahitanye abagera ku 100,000. Kugeza mu mwaka wa 2002 Jonas Savimbi yicwa, byibuze abarenga 4,000,000 banganaga na 1/3 cy'abaturage b'igihugu cya Angola bose bari baravuye mu byabo kubera intambara ya UNITA na MPLA. Impamvu igihe kinini amahoro yananiranye muri Angola byaterwaga nuko UNITA na MPLA nta wizeraga undi kubera ko bari bamaze imyaka myinshi barwana. Impande zombi zashakaga kuba imbere muri politike ya Angola ndetse no kugenzura ibice bikungahaye ku mitungo kamere muri iki gihugu. Nyuma y'amatora yo mu 1992 Jonas Savimbi yikuyemo no kuyifatira ibihano ku masoko mpuzamahanga y'amabuye y'agaciro, maze ubushobozi bwayo mu mafaranga butangira kuba bukeya, na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangira kugabanya ubufasha zayihaga kubera yuko intambara z'ubutita zari zararangiye na politike za gikomuniste ntago zari zikiri gukwirakwira muri Afurika kubera ko Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete ndetse na Cuba bari baracitse intege. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye kubona ko umugabo zashoyemo amamiliyoni y'amadolari ntacyo kizimariye, kuko havaga amahame ya gikomuniste muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete na Cuba hari haramaze gucika intege kuva mu 1991. Noneho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigenda ziyonkora UNITA gahoro gahoro, zitangira gukorana na leta ya MPLA. Kuwa 22 z'ukwezi kwa kabiri mu 2002 Jonas Savimbi yatezwe ambushi n'ingabo zidasanzwe Special Forces z'igihugu cya Angola, yicirwa muri ambushi ku nkombe z'umugezi wo mu gace ka Rukuse gaherereye mu ntara ya Mexico. Abanyamerika nibo batanze amakuru y'ubutasi yafashije ingabo kwivugana umwambari wabo w'igihe kirekire, n'ubundi bari baramaze guhindura uruhande basigaye bakorana na leta ya Eduardo dos Santos n'ingabo zayo. Savimbi wari waranze imishyikirano n'umwanya wa vice perezida amaze kwicwa. Intambara yo muri Angola yahise yoroha kuko mu byumweru 6 byakurikiyeho leta ya Angola yasinyanye amasezerano yo guhagarika intambara n'umutwe wa UNITA. Ku bijyanye n'ibigwi bya Jonas Savimbi muri Angola biterwa n'ububajije. Abaturage badashyigikiye leta na n'ubu bafata Jonas Savimbi nk'intwari yaguye ku rugamba rwo kurwanya ubutegetsi bw'igitugu bw'ishyaka rimwe MPLA. Mu gihe muri MPLA n'abashyigikiye leta bamufata nk'umukuru w'inyeshyamba wari warajujubije igihugu akakibuza amahoro mu gihe cy'imyaka 27, wasenye imiryango agatsemba ibyaro byari byuzuyemo abaturage. Ariko mu by'ukuri Jonas Savimbi yari umugabo w'umunyabwenge uzi politike n'igisirikare, akanabisura y'intambara y'ubutita muri Afurika. Ariko amakimbirane yo muri Angola ubwo yarutaga Savimbi, ahubwo yari igikoresho. Iyo UNITA iza gutsinda intambara igafata ubutegetsi muri Angola, uyu munsi abafatwa nk'intwari y'igihugu. Wenda baba baranamushyize mu bandi bagabo b'amazina akomeye mu kurwanira kwishyira ukizana kw'Abanyafurika. Ariko ubu amateka mwibuka nk'umugabo wayoboye intambara yahitanye abasivile miliyoni ikanavana miliyoni enye mu byabo, akuzuza mine mu mirima yahingwaga, izo mine zigacamagura abantu barenga 100,000. Ariko icyo amateka ahora yibagirwa, sinzi niba ari amateka ubwayo cyangwa niba ari abayigisha cyangwa se niba ari abayandika, ariko bajya bakunda kwibagirwa ko ibyo byose birimo akaboko k'umukoloni mukuru mu isi ya none, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubera ko Jonas Savimbi mu myaka ye yose ya mbere yarwanaga intambara mu cyimbo cy'Abanyamerika ku mugabane wa Afurika. Ibiganiro byacu wabikunze wabisangiza abandi, ukanakora subscribe kuri Bomba 250 kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kugerwaho n'ibiganiro dushyira kuri iyi chaîne. Njye nitwa Matare. Imana y'u Rwanda ibane namwe.